asa marita ngoro onde kicho Bongoro inde town ya Kisii County akini asinka yane ga aribo mariba nyawe kwansali wono na ngote baiga mambi yabono ni fakite na kumiri kana ikira se station ne petrol station na nyora mafuta ari 213 igoro butuke na nyo ta mafuta 193 wone na ikana shanga sana kanyora mafuta ko ndi amentire wono ujote ni kasoma kurugeso sunga mpaka town ni nemi oba ko ngaki abatali tigakore tigantaro ko yoboro ngoteba serikali yetu ya Kenya abo ase president itaireme achete isiko egera mafuta akamakora akamakomento ngiba utamerense yabo baendense yabo ni gukora magendororo batutigaga tokora to kumia nje no DM na agirite kura na nera ira Amolo Odinga na agirite kura igoboro nje bande bagirite UDA tiga tu mie tuansi na mafuta ikora ni shilingi 1000 basa to sabe tuansi igongo kwana gani ni no bororo asengenjo mpaka butukira rare tenjara ndabwatike nenkoli asengenjo yake amafuta tari aro chigo tara bana obasibi kereke kombo babekere panyu epai baigote orore so etua wachore tu ojo tomisa wa mamboga daraja gali mba hoketa sana bakajuba sor bagaitere chinde abande bagaitera maje baje bakokero ko president kwao sai kwa ruro kwa batigire boda boda abunga asela fund ejo tingo jirani na jirani tingo jirani yine appreciation wa kortaki wa toete biamo na sawo tegera